years from the south. Qala ukurapha sigele abanye bebethi uyakudlala, kodwa ngibona engathi amasokisi ayakhuphuka. Lo mdlalo uzimisele kodwa ngibona uphumelele. Kwamele ngibapruvele ukuthi khona nami nginani. Abanye ababelieve mangabe ngithi ngiyarapha cause yonke lento sani vele iqale njengephupho. Abanye bengabona ukuthi bengidlala amahloni. Yangibiza i-microphone yathi iphumele estikini. Ngaqala ngafreestyle ngabhala abantu bahlanje. Ngaqala ngarekhoda nami ngaphusha ama-single from South Coast to Durban. Abantu bebesipili ngabuza no-Ayas vele ibharu zokutshela.